Ekovizija. Energetska zadruga Elektropionir stvorena je sa idejom da bude jedan od ključnih aktera u osnaživanju običnih ljudi da aktivnije učestvuju u tranziciji srpskog energetskog sektora na obnovljive izvore energije. Cilj im je da predstave ekološki i ekonomski održiv način proizvodnje električne energije zasnovan na principima demokratskog upravljanja zadrugom. Energetsko zadrugarstvo je kao i svako drugo zadrugarstvo u smislu da se ljudi okupljaju radi neke potrebe ili radi ostvarenja nekog cilja i ono što je interesantno za zadruge, za razliku od, na primjer, udruženja, je da se ljudi okupljaju kod nekog ekonomskog cilja. Energetsko zadrugarstvo postoji širom Evrope već čak i po 30 godina i krenulo je kako bi se ljudi udruživali da bi proizvodili energiju, ali energetsko zadrugarstvo može da bude i da se ljudi okupljaju kako bi štedeli energiju, kako bi se udruživali, na primjer, zajedno oko korišćenja automobila, da ne bi, znači, da bi ih delili. A ono što mi kao energetska zadruga ovde u Beogradu i u Srbiji radimo, da smo se okupili radi proizvodnje struje iz solarne energije. Prva od aktivnosti zadrugara Elektropionira bila je edukacija. Na početku su morali da savladaju određena znanja iz elektrotehničke struke, da razumeju kako čitav proces funkcioniše, a onda su to želeli da podele sa drugima. Organizovali su kurseve koje su nazvali Solar tehnika narodu. Kroz tih nekih 7 edicija je prošlo oko 300 ljudi, a one su bile stvarno na raznim mestima. To je bilo u vreme COVID-a, pa smo onda na početku imali kurse koji su bili uglavnom online, ali uvek je jedan deo bio uživo, pa je na primjer prvi bio u Čačku, pa je sledeći bio u Rumi, pa smo onda imali na Staroj planini, vezano isto za neke naše druge aktivnosti. Tako da je ta elektrotehnika sazrevala zajedno sa nama i u početku je bilo oko toga nekim principima osnovnim solarne energije, kako se iz solarnih panela pravi solarna energija, a onda kasnije kako smo mi kao zadruga sazrevali, postao sve važniji taj element udruživanja u zadrugu i zašto baš zadruga kao demokratska organizacija sa svaki član ima po jedan glas, gde onda možemo da ostvarimo neka ekonomsku dobit, da kažem, kroz zadruga, ali uvek je jako važno da zadruga u stvari daje zajednici i to je karakteristika svih zadruga, one postoje sada i više od 170-80 godina od kako zadruge postoje širom sveta i vode se tim istim principima zadružnim. U saradnji sa meštanima staroplaninskih sela Dojkinci i Temska i gradom Pirotom, energetska zadruga Elektropionir u proleće 2022. pokrenula je projekat Solarna Stara i tamo podigla prve zadružne solarne elektrane u Srbiji. U početku ideja bila da ta zadružna elektrana bude u jednom od tih sela, međutim kad smo krenuli da pričamo sa njima su shvatili da ne možemo da biramo i da ćemo da probamo da izguramo oba. I onda smo organizovali 2022. u leto crowdfunding donatorsku kampanju i uspeli smo na taj način da sakupimo sredstva za jednu, a ovu drugu smo mi iz nekih drugih naših sredstava uspeli da izvedemo i najinteresantnije u stvari je da je to na javnim krovovima, na krovovima mesne zajednice i Doma kulture u ova dva sela i oni su u vlasništvu grada Pirota, a sva dobit, znači pošto se ta energija prodaje, ide na godišnjem nivou lokalnoj zajednici za njihove lokalne potrebe. Tako da oni mogu da unaprede te objekte zajedničke ili da nešto zajedno organizuju, na primjer festival krompira koji se organizuje u Dojkincima, nešto čemu trebaju sredstva svake godine za organizaciju, tako da, na primjer, ova sredstva mogu da idu u takvu vrstu njihovih lokalnih aktivnosti. Postoje dva načina korišćenja solarne energije. Jedan je kada proizvedenu energiju direktno koristite za grejanje u kući, stanu, firmi, školi, dok je drugi način da se ta energija prodaje, zašto su se u ovom slučaju opredelili kako bi sredstva pripala lokalnoj zajednici. Napravili smo jedan prvi takve vrste ugovor između grada Pirota, mesnih zajednica Elektropionira, gde u stvari grad daje krovove na korišćenje, mi ulažemo sredstva koje su delimično iz donacija građana, učestvovalo 229 građana i firmi i organizacija u sakupljanju tih sredstava i da se onda ta sredstva na kraju svake godine
prebacuju na opštinski, gradski račun, odatle po predlozima ovih lokalnih zajednica se njima raspoređuje da koriste kako oni misle da je to najbolje. Procedura priključenja elektranama trajala je 2 godine i one su tek ovog leta krenule da rade i da proizvode prve kilovate. Drugi projekat Elektropionira je solarna berba. Solarna berba se nalazi u okolini Valjeva na organskoj farmi organela i zajedno u saradnji sa njima smo postavili jedno malo, mislim veće od ove prethodne 2, ali malo solarno postrojenje od 20 kW, takozvani agrosolar, što znači da su solarni paneli postavljeni na više od 2 metra visine, tako da ispod njih može da prolazi i ljudi i mehanizacija. I ispod njih se gaje ribizle u hladovini, tako da je to i eksperimentalni zasad sa fakultetom poljoprivrednim, u stvari se koristi kao ogledno imanje za testiranje pod tim uslovima kako rastu ribizle. I taj smo projekat ostvarili u saradnji sa UNDP-em. Najavili su i treći projekat koji će biti u Rumi. Ideja je da se na krovu jedne škole postavi solarna elektrana jačine 100 kW. Uložena sredstva će se postepeno vraćati, a deo će ići u fond za porodice koji nemaju sredstava da se adekvatno greju ili da naprave izolaciju na kući. I to je način da se podrži lokalna zajednica. Uz pomoć čiste energije sa naših krovova, energetske zajednice mogu da stvore solarnu budućnost, jer pojedinci udruženi u zadruge odlučuju kako će se energija proizvoditi. Osim što pomažu jedni drugima, oni se bore za čistiji vazduh i štite životnu sredinu. Ekovizija.